Anakuwa na kara bengkel changinung kebichan sektor 4, 5, 6. So siksa ko ni Kim. Sikaw takate Kim Kim. Kim Kim taka. Chalka chisem Jesus. Sa komunil takate Skleos olebli quickly Makawalirao O kwan kweting rasiting O kwan po oktole Sa kwakil sektor to bichang chikaw Kim 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 kagwa matbay Chatang sisim keso Kuandi kalibang at yogi liposanas Kut sa ang lamig kutan Yokutis ning tengkil Manas nakajere Unis di malero ulipok bedal Makanak nagkanak isum kasikil Lit inabis Linasyer si Kokain Luk lang pokjim bedal Ulag isi kaili Mona lang Awala Sika kunin lo Yokutis Nilok lang